Ikaze nanone kuri mwese, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya ndagira ngo tuganire duhereye nanone ku bitero by'Abarusiya muri Polonye. Ibi ni ibitero bikomeje kuvugwaho byinshi cyane, ariko cyane cyane itangazamakuru ry'Abanyaburayi n'aba basesenguzi babo b'abazezenge ntabwo barimo kumva uburyo NATO yacitse amazi kugeza kuri uru rugero. Kuko baravuga bati ikigaragara Vladimir Putin ntabwo tukimuteye ubwoba, Vladimir Putin ntabwo bafitiye Donald Trump, kuko murabyibuka ko Polonye ni igihugu cya NATO. Ibi rero byabarenze, barumva bacitse amazi, bari gusubira inyuma bakajya mu bitero Uburusiya bumaze igihe bugaba muri Ukraine, bagahera ku bitero Uburusiya bwagabye kuri konsila y'Abongereza, ibitero bitagize inkurikizi, bagakurikizaho ibitero Uburusiya bwagabye ku ruganda rw'Abanyamerika, ibitero bitagize inkurikizi. Murabyibuka ko Abanyaburayi bashatse gukoresha ibitero mu rwego rwo kurakaza Donald Trump, ntiyagira icyo abivugaho. Bagakurikizaho ibitero byakurikiyeho byabaye mu cyumweru gishize, Abarusiya bagabye kuri za minisiteri z'Abanya-Ukraine, harimo n'ibiro bya minisitiri w'intebe. Ibitero nabyo Donald Trump atigeze avugaho ikintu gikomeye. None Abarusiya bararenze, bagabye ibitero mu gihugu cya NATO. NATO y'ubwayo irimo gutangaza uburyo ibi bitero rwose atari menace, kubera ko bigaragara ko Uburusiya butabikoze bubishaka. Ibi ngibi abanyamakuru b'Abanyaburayi barabibonamo Vladimir Putin wamaze kubaca amazi. Nabo bameze nk'aho batangiye kuva muri daruru, kuko barimo kwibaza ibibazo by'ingenzi bagombaga kwibaza kuva kera. Barimo kwibaza bati ese Vladimir Putin ageze muri Odessa twajya gutabara Abanya-Ukraine? Ese Vladimir Putin akoresheje intwaro kirimbuzi twajya gutabara Ukraine? Bakarenga bakibaza batese ubundi Vladimir Putin ateye ibihugu by'Ababalte twajya gupfira Ababalte? Abanyamerika bajya gupfira Ababalte, ubu Burayi twabonanye ubu bwoba bwajya gupfira Ababalte? Barimo kwibaza ibibazo mu by'ukuri bagombaga kwibazaho mbere y'uko binjira muri iyi ntambara. NATO yabo yamaze gucika amazi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bwoba zigiteye Abarusiya. Mu by'ukuri batangiye gusohoka muri ya daruru yabo yo kumva ko ari abantu bateye ubwoba, ubwo bishyize hamwe ntawe uzabatinyuka. Batangiye kubisohokamo, batangiye kubona ko Uburusiya ari inyamaswa ikomeye cyane. Bimwe byo kuvuga yuko Uburusiya ari igihugu gitoya, Vladimir Putin aba yishyira hejuru kubera ko Uburusiya bunganya ubukungu n'Ubutaliyani, ibi byose batangiye kubivaho. Uburusiya burababyimbye imyaka 3 yose y'intambara. Bagerageje kubutsinda mu ntambara y'ubukungu barananirwa, bagerageza kubutsinda mu ntambara y'amasasu barananirwa. Ubu ngubu aho bigeze noneho Uburusiya buri kubatunga agatoki. Uburusiya bwagombye kuba burimo gushirirwa, bwagombye kuba bwaranegekaye n'intambara bwifuza ko irangira. Uburusiya burimo kurenga imipaka ya NATO bukajya koherezayo za drone. Bwarangiza ntibunabasabe n'imbabazi, kubera ko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje yuko muri iri joro ryakeye yagabye ibitero muri Ukraine ikoresheje misile z'ubwoko butandukanye na drone zitandukanye ku bikorwa remezo byifashishwa n'igisirikare cya Ukraine. Bageze kuri izi drone zagiye muri Polonye, bavuga yuko ku bijyanye na drone zirimo kuvugwa zagiye muri Polonye, bavuga ko nta gahunda bigeze bagira yo kohereza drone muri Polonye. Drone bakoresheje mu bitero byo mu ijoro ryakeye ni drone zigenda ibirometero 700 bitarenga. Ako kantu Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yagapreshije, iravuga ati mu ijoro ryakeye twakoresheje drone zitarenga ibirometero 700. Iyo foto muri kubona aho ngaho mu kiganiro ni ifoto ya drone, zimwe muri drone zageze muri Polonye, murayibona. Ntabwo ari Shahed nkuko bari kubivuga, nta nubwo ari Geran, ni drone za Gerbaras. Gerbaras ni drone Abarusiya bajya bakoresha n'ubundi rimwe na rimwe nka decoy. Decoy ni drone ishobora kuza ari nk'igicupuri, ikishinzwe ari ukujaminga ya defense system. Gusa harimo izifite ubushobozi bwo kugaba ibitero, harimo izishobora gukora mission za reconnaissance, hakabamo n'ibi bicupuri. Niba Abarusiya rero bazohereje muri Polonye babishaka, murumva ko bohereje ibicupuri, kuko uko bigaragara niba babikoze babishaka ni ibintu bakoze bashaka gutanga ubutumwa, ntabwo ari ibitero bashaka kugaba muri Polonye. Niyo mpamvu mpamya ko niba babikoze babishaka bakoresheje iz'ibicupuri. Abanyapolonye rero barimo kuzifotora bazizengurutsa ahantu hose, banze kuvuga ko ari Gerbera, bakomeje kuvuga yuko ari za Shahed. Ku ruhande rwa NATO icyo barimo gukora, baravuga yuko Polonye yasabye yuko hakurikizwa article ya 4 muri NATO. Article ya 4 muri NATO ni uguhurira hamwe, ibihugu bya NATO bigahurira hamwe bikaganira kuri iyo menace, noneho bikagerageza no gushaka igisubizo byatanga kuri iyo menace yabayeho. Ubu bihugu bya NATO biraza kuganira kuri ibi bitero. Ariko nkuko birimo kuvugwa,
haba ubuyobozi bwa NATO, haba ubuyobozi bwo muri Polonye, bose baravuga yuko ari ibitero bigaragara yuko abarusiya batapanze. Ntabwo ari ibintu bikomeye mu by'ukuri kugeza muri aka kanya. Tuvuye kuri ibi bitero byo muri Polonye turi buze kugarukaho nijoro, wenda tumaze kugira amadetaye niba abanyapolonye bari buze kubona ibimenyetso bigaragaza ko ijana ku ijana Uburusiya bwabikozeho bishaka, cyangwa se niba Abarusiya bari buze gutanga ibisobanuro birenze, kuko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze yuko yiteguye gukorana na Polonye kugira ngo ibintu bice mu mucyo. Turaza kubiganiraho uko tugenda tumenya inkuru zirenzeho zabaye muri ibi bitero. Dukomereze ku bindi bitero bidasobanutse, ibitero byabaye muri Qatar, ibitero Donald Trump akomeje kwisobanuraho kugeza muri aka kanya. Ngejo narababwiye ni ibitero biri stupid. Donald Trump yiteranyirije ubusa n'ibihugu by'Abarabu, ibihugu byari bimubaniye neza, ibihugu byari birimo kumuha amakado, ibihugu byari birimo kumwemerera gushora akayabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muri aka kanya hejuru y'ikibazo cya Gaza byamwijunditse, kuko intwaro zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagurishije ibi bihugu barimo kuzibona nk'ibicupuri, kuko abanyakatari bakomeje kuvuga uburyo air defense system zabo zitigeze zikora kandi baraziguze amamiliyari, nta kintu zigeze zikora. Abanyarabia Saudite bari kureba izo baguze muri Amerika zirunze muri Arabia Saudite, bakazibona nk'ibicupuri, kuko barabibona neza ko igihe Israel yabagabyeho ibitero ntacyo izi air defense system zizabamarira. Ibi rero ni ibibazo Donald Trump yateje, ni doubt ikomeye cyane yazanye ku bihugu bundi byizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka n'imyaka. Ibi bikaba ari ibintu biri buze gufungurira amasoko inganda z'Abarusiya, biri buze gufungurira amasoko inganda z'Abashinwa. Kuko ngiye ntababeshye, umwami wa Arabia Saudite ubu ngubu arabibona ko Netanyahu aramufite mu biganza bye, nta kintu yakora Netanyahu yamwiyongoje. Kandi noneho Donald Trump nta kintu yakora, kuko ni ibitero byabaye muri Qatar nk'uko twabivuze. Nubwo Donald Trump ari kuvuga yuko babimumenyesheje bakerewe, isaha yose babimumenyesherejeho yari afite ubushobozi bwo kubihagarika. Kuba atarabihagaritse agatinda no kumenyesha Qatar, n'izo ya defense system ziri muri Qatar zirinda Qatar ntizibashe kurinda Qatar, ni ikintu cyababaje cyane abanyakatari. Ndetse n'ibi bihugu cyane cyane by'Abasuni, ibihugu biri muri Gulf byose, Qatar, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudite, ibyo bihugu byose ntabwo birimo kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanya. Donald Trump akomeje kuvuga uburyo ibi bintu byamubabaje, uburyo bitari mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo bitari mu nyungu za Israel, ariko nanone ntabikondane ku mugaragaro. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, turi buze gukomeza kuganiraho. Gusa nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo, nta kirenze twategereza. Ni Abarabu bari buze kwitotomba, ariko kubera nk'uko nabivuze mu gitondo bari mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukabije, nta n'uburyo bwo kwinyagambura bafite. Baraza kwitotomba, wenda niba babikosora baraza kwiha igihe kirekire cyo kubikosora, kuko ni ibintu batakosora mu kanya gato. Ni ibintu bagomba kugenda bakora gahoro gahoro, batiteranyije n'Umunyamerika, kuko Umunyamerika the end aracyari igisimba gikomeye. Umunyamerika aracyari super power, ntago wamwivumbura uko ubonye kose. Ibi bihugu rero nabyo bizakenera igihe kugira ngo bigaruke mu nzira y'ubwigenge. Nk'uko Abanyaburayi nta bwigenge bafite, niko na Arabia Saudite imeze, niko n'izi za Bahrain zirinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Kuko buriya udafite ubwigenge bwo gukoresha cyane cyane intwaro zawe, ntago ufite ubusugire. Niba intwaro zawe zishobora kukurinda bamwe ntizikurinda abandi, ntabwo ari intwaro zawe. So kimwe n'Abanyaburayi rero, n'Abanyarabia Saudite, n'Abanyakuwait, n'Abanyakatari, n'Abayapani, n'Abanyakoreya y'Amajyepfo, ni ibihugu biri vasari ku buryo bukomeye cyane bunateye n'isoni. Rimwe na rimwe ureba n'ibyo Abanyamerika barimo kubakorera, ukavuga uti mu buzima busanzwe ibi ngibi nta nubwo umuntu yabyemera. Ariko ukabona ibyo bihugu byazinze umurizo, byabunze, ibintu byose babyemeye. Hanyuma tukivuga kuri Donald Trump ku munsi w'ejo, itangazamakuru ryakomeje kumuhata ibibazo bijyanye n'intambara ikomeje muri Ukraine, cyane cyane ku bitero byagabwe kuri za ministeri. Ese urateganya gukora iki kuri Vladimir Putin? Ko Vladimir Putin akomeje kugaragaza ko ibyo mwaganiriye ntacyo bimubwiye, akomeje kugaya ibitero bikomeye cyane kuri Ukraine birimo guhitana abasivili. Urabivugaho iki?
abangaba bategereje ko Donald Trump avuga yuko agiye gufatira Uburusiya ibihano, asubiye muri ya nzira yo gushyira za menace na za ultimatum ku Burusiya. Donald Trump yababwiye ati nimutegereze iminsi mike, narababwiye ni Donald Trump yabaye Mr. 2 weeks, yababwiye ati nimutegereze iminsi mike ndaza kuganira na Vladimir Putin kuri telefone. Ni mu gihe Vice President wa Donald Trump bita J.D. Vance yavuze ati Donald Trump nta nyungu abona mu gufatira Uburusiya ibihano no kubushyira kuri pressure z'ama ultimatum ya hato na hato. Yavuze ko icyo Donald Trump yifuza ari uko iyi ntambara irangira, ubundi bagakorana business n'Uburusiya. Murabizi ko ibihano byinshi basaba Donald Trump gufata ni ibihano bizaca muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamara kubitorera, Donald Trump agahita atakaza levier yose kuko nta bushobozi bwo kubivanaho yaba agifite. Donald Trump rero arashaka gukora ibintu afiteho control, gushyiraho ibihano uyu munsi ejo akabivanaho, kukuzamurira tarifu uyu munsi ejo akayikumanuriraho. Ibintu bituma atakaza control ku bintu ntago yiteguye kubikora. Ni nayo mpamvu buriya ibihano by'uriya musenateri bita Graham Donald Trump atigeze abishyigikira, nubwo nabyo ubwabyo bitari bisobanutse. Nuko ari ibintu byagombaga guca muri Kongere, Donald Trump akabitakazaho control. So rero J.D. Vance aravuga yuko icyo bifuza ari uko intambara irangira, ubundi bakorane business n'Uburusiya. Murabizi bakeneye imitungo kamere. Usibye imitungo kamere kandi abanyamerika bakeneye n'ubuhanga bw'Abarusiya. Bakeneye ubuhanga bw'Abarusiya. Murabizi bashaka kugura icebreaker z'Abarusiya, bashaka kugura floating nuclear power plant z'Abarusiya. Murabizi barakorana mu bigendanye n'isanzure, bakeneye gukorana nabo byinshi kandi ntabwo byaborohera iyi ntambara ya Ukraine itararangira. Niyo mpamvu J.D. Vance avuga yuko icyo Donald Trump ashaka nuko iyi ntambara ya Ukraine irangira, kandi ikarangira bahita batangira gukorana n'Uburusiya kuko nta gihe cyo gutakaza kigihari. Abashinwa babamereye nabi. Ni ukuvuga ngo sinzi niba mubyibuka muri iyi ntambara y'ubukungu mwabonye ko igikomeye Ubushinwa bwakangishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye no kuba ibintu byahenda ku masoko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo no kubahagarikira ibijyanye n'aya mabuye babaherezaga, amabuye akoreshwa mu nganda zabo. Mwabonye ko inganda z'Abanyamerika zari hafi gufunga. Abanyamerika ntibashobora guhangana n'Ubushinwa igihe cyose batarakemura icyo kibazo. Bakeneye rero aya mabuye atandukanye y'ubwoko butandukanye bakoresha mu nganda zabo. Ahari ku bwinshi Vladimir Putin arayafite ku bwinshi. Baramukeneye rero kuko Vladimir Putin usibye kuyagira bafite n'ubuhanga bwo kuyatunganya. Bakayaguha bayatunganyije, bakayaguha mu byo ukeneye byose. Niba ukeneye nuclear fuel barayiguhereza, icyo ukeneye barakigukorera bakakiguha. Ibyo byose Abanyamerika barabikeneye ku mbaraga. Hanyuma ku mirongo y'urugamba nagira ngo mbashyiremo agakarita kuko bihagaze muri Kupiansk. Muraza kwibona yuko ingabo z'Uburusiya zamaze gufata 1/2 cy'umujyi wa Kupiansk. Biragaragara kuri iyo karita, nubwo batarakomeza ibirindiro byabo muri uyu mujyi, ariko bijyanye nuko imihanda yose abanya-Ukraine bamaze kuyitakaza, Abarusiya barimo kwikontrola nta buryo abanya-Ukraine babona support. Ni support yagorana cyane niyo bayibona. Mu by'ukuri biragaragara ko Kupiansk iri mu marembera, irimo kugenda. Akandi gace kari guhura n'ibibazo bikomeye cyane ni agace ka Siversk. Murabizi ko ni agace karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abanya-Ukraine. Abanya-Ukraine bamaze gutakaza amashyamba yose azengurutse umujyi wa Siversk. Mu by'ukuri ibitero birimo kubaturuka mu mpande zose, kandi noneho Abarusiya bamaze gufunga umuhanda uva Siversk ujya muri Izium. Sinzi niba ndi bubone ikarita nyibashyiriremo muri wo buryo imihanda hariya ikasemo. Muraza kubona ko umuhanda uva Siversk ujya za Izium, Abarusiya bamaze kugera muri ka gasantere naberekaga, bamaze no kugafata. Ibindi birimo kuvugwa ni muri Pokrovsk. Ingabo z'abanya-Ukraine ziracyafite Novoekonomichne hano mu nkengero za Mirnograd, ariko mu majyaruguru ya Pokrovsk naho ndabashyiramo ikarita. Ndaje nyishake nyibashyiriremo, nge ndi kubabwira ikiganiro ntarimo kuyirebaho, ariko mu kanya nari nayirebyeho. Nimuza kuyirebaho neza mukareba muri ibyo bice birimo kugana mu byerekezo bya Drobopilie, murabona ko agace twaganiriyeho kitwa Shakove Abarusiya ni nkaho bamaze kukazenguruka. Ubushize bari bageze mu mujyi rwagati, barongera basubira inyuma bajya kuzenguruka. Murabona ko Shakove nta nzira yo gusohoka basigaranye. Kikaba ari ikintu kiri buze kugora ingabo za Ukraine. Ingabo z'Uburusiya nizimara kwigarura Shakove ikazamukira rimwe n'imirongo y'Abarusiya izaturuka muri Rasiniar. Murabyumva ko
bizaba ari ibibazo bikomeye cyane kuri Constantinivka kubera ko ingabo z'Uburusiya zizaba zirimo kuyizenguruka ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma ikindi umuntu yavuga ni ibitero by'Abarusiya byabaye muri Odessa. Ibitero by'Abarusiya muri Odessa biravugwa ko nanone byatwitse ububiko bw'ingabo za Ukraine bwaherukaga kuhagera bunyuze mu cyambu cya Odessa. Batwitse intwaro nyinshi cyane, ntabwo hano barimo kutubwira ubwoko bwazo, wenda turaza kuzigarukaho mu kiganiro cya nijoro. Muri Qatar murabizi, nyuma y'ibitero by'Abanya-Israel twari dutegereje kumva Donald Trump n'icyo abivugaho. Ibihugu by'inshuti za Qatar ni iki bibivugaho? Ese Qatar yo ni iki iri buze kubikoraho? Ni bande bapfiriye muri ibi bitero? Ibi bitero byangije iki? Ibi bitero byakozwe bite? Ibyo byose ni ibibazo abantu bakomeje kwibaza, tugiye kuganiraho duhereye ku byatangajwe na Maison Blanche. Maison Blanche rero binyuze ku muvugizi wabo yavuze yuko ibi bitero babimenyeshejwe biri hafi kuba. Bakimara kubimenyeshwa, Donald Trump ngo yasabye Witkoff guhita bimenyesha Abanya-Qatar. Bikaba bivuga ko ibitero byabaye Abanya-Qatar babizi. Ikindi uyu muvugizi aravuga ko bibabaje kuba aba bayobozi ba Hamas bisanze ku butaka bwa Qatar, akaba ariho habera ibi bitero, kubera ko bitari mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu nyungu za Israel kuba ibitero byaba muri Qatar. Ndaza kubabwira impamvu aka kantu bagashyizemo. Hanyuma ikindi akavuga yuko nubwo bababajwe nuko ibi bitero byabaye ku butaka bwa Qatar, ariko barimo kumva neza inyungu zo kuba ibi bitero byahitana abayobozi ba Hamas. Barumva neza inyungu yo kwica abayobozi ba Hamas. Muri ibi biganiro bagiranye n'Abanya-Qatar, uyu muvugizi yavuze yuko Abanyamerika bijeje Abanya-Qatar yuko ibi bitero bitazasubira ukundi. Nkuko mubyumva rero, ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kugerageza kwikuraho ariko itabyikuyeho, kuko iravuga iti twamenyeshejwe. Muri ubwo kumenyeshwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ubushobozi bwo kuba zabuza Netanyahu zikamubwira ziti izo ndege zawe zikatishe uzisubize inyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubwo bushobozi. Kuba bamenyesheje Qatar, kuba barimo kuvuga yuko bamenyesheje Qatar, ni ukugira ngo bumvikanishe yuko ibyakozwe mu by'ukuri batagambaniye Qatar, batahemukiye umwariye wabo, ko nawe yari yabimenyeshejwe. Ibintu byahise bihakanwa na Qatar. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar yanditse kuri Twitter yiwe yuko ibirimo kuzenguruka ku bitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamenyesheje Abanya-Qatar bitari byo. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar waravuga yuko Qatar yamenyeshejwe barimo kumva na bombe zirimo guturika. Ibi byo ndemeza ko ariko Abanyamerika babikoze. Abanyamerika bahamagaye Abanya-Qatar, go ahead imaze gutangwa, ibisasu birimo kuvuga kugira ngo baze kwisobanura bavuga ko bamenyesheje Qatar, cyangwa se no mu biganiro bizabaho nyuma byo kongera gusana umubano, kuko umubano wangiritse, bazumvisha Abanya-Qatar ko babamenyesheje. Impamvu rero mpamya yuko Maison Blanche yamenyesheje Abanya-Israel cyangwa se yabwiye Abanya-Israel ko kugaba ibitero ku butaka bwa Qatar bitari mu nyungu za Israel cyangwa se mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko nkuko mubizi neza, iki ni igihugu cyishyize mu maboko y'Abanyamerika. Ni igihugu Abanyamerika bakoresha bagaba ibitero kuri za Iran, bagaba ibitero kuri za Hezbollah, bagaba ibitero aho bashaka hose. Ni ibirindiro by'Abanyamerika, ni igikoresho cy'Abanyamerika n'Abanya-Israel. Kuba rero Israel yatuma Abanya-Qatar bigumura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, of course murabyumva ko ntabwo biri mu nyungu yaba y'Abanya-Israel yaba y'Abanya-Qatar, yaba y'Abanyamerika, kuko mubyibuke neza ibitero by'Abanya-Iran kuri Israel, indege z'Abanyamerika zaturukaga muri Qatar zagiraga uruhare runini mu guhangana nabyo. Ni ibirindiro birinze Israel. Nta nyungu rero bafite mu kuba bashwana n'Abanya-Qatar. So rero Abanya-Qatar babihakanye, bavuze yuko bo ntabyo bari bazi. Ikindi abakomeje kwibaza bapfiriye muri ibi bitero, Qatar itangaje yuko umusekirite w'Umunya-Qatar yaguye muri ibi bitero, ariko murabizi ko abasekirite muri Qatar ntabwo baba ari Abanya-Qatar, ntabwo babona Umunya-Qatar ujya kurara izamu cyangwa se ujya kurinda igipangu. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba bitwa Abanya-Qatar yego, ariko Abanya-Qatar iyi mirimo bayikoresha abanyamahanga. Ariko nk'uko itangazo ryasohotse muri Qatar riravuga ko ibitero byahitanye Umunya-Qatar umwe, umusekirite w'Umunya-Qatar.
hanyuma kandi bakaba bavuga ko hapfuyemo abantu 6 ariko abayobozi ba Hamas nta n'umwe wagize icyaba, nta n'umwe wagize icyaba. Baravuga yuko hapfuyemo abantu 6 harimo umwana wande, reka ndebe iyi nkuru ko ibivuga, ndaje mbasomera uwo mwana w'umwe mu bayobozi ba Hamas bapfiriye muri ibi bitero, ariko abayobozi bo baracyahari nta kibazo, abayobozi baracyari nta kibazo. Hanyuma rero bya bihugu by'ibizezenge biri inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihora byumva ko ari ibihugu bikaze, byatangiye kuvuga. Ni ibihugu njye mpinga cyane kandi bikomeye cyane, ibihugu birimo igihugu cya Arabia Saudite, igihugu cya Jordani, igihugu n'ikihe gihugu kindi, ibyo nibyo birimo kuvugwa muri aka kanya. Arabia Saudite yavuze yuko uriya mwami wa Arabia Saudite yavuze yuko Arabia Saudite yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ifashe abanyakatari ku byo bashaka gukora byose mu gusubiza Israel. Nibahitamo kugaba ibitero kuri Israel, Arabia Saudite irabafasha. Ni ukuvuga ngo kuri Katari abanya-Arabia Saudite bakwiyangaja, ntimugire ngo hano uyu mwami arabeshya, mwibuke bose ni abasuni, bahora bari ku ruhande rumwe mu makimbirane yose. Ukoze kuri Katari, ukoze kuri Bahrain, ukoze kuri Kuwait, ubukoze ku basuni, bose barahaguruka. Hano niyo mpamvu na Jordania yavuze yuko yamagana ibitero bya kigwari byagabwe n'abanya-Israel muri Katari. Ariko cyane cyane kuri Arabia Saudite bo baravuga bati rwose twebwe turaza gushyigikira Katari mu byemezo byose iri buze gufata. Katari se yafata ikihe cyemezo? Katari nta cyemezo yafata. Katari ntabwo ari Abahutis, Katari ntabwo ari Irani, Katari ntabwo ari Hezbollah, Katari ntabwo yigenga. Katari ni Abanyamerika. Ahubwo ibi bihugu by'abasuni cyangwa se ibi bihugu biri mu maboko y'Abanyamerika nibibonereho uburyo byibeshye ku mufatanyabikorwa. Ibiza ubwenge bigende bimwipakurura gahoro gahoro. Ugure system z'Abanyamerika ariko ugenda ukorana na deal n'Abarusiya n'Abashinwa ku buryo igihe cyose Umunyamerika azagutera hejuru uzaba ufite uburyo bwo kwirwanaho. Kuko nk'ubu ngubu ibi bihugu yaba na Arabia Saudite simpamya ko Israel yabarasaho ngo bazayisubize, simpamya ko babikora, kandi muzi uburyo Arabia Saudite ikomeye. Ariko kubera ukuntu yinjiye mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri ntabwo wayitandukanya na turiya duhugu turi mu Burayi bita utw'Ababalte. Duhora tuvuga tuti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaye ingabo zabo, Vladimir Putin yahita atumira. Ibi bihugu nabyo byinjiye mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birakabya. Nimwibaze namwe igihugu nka Katari, gikomeye nka Katari, kuraswaho ntigishobore kuba cyakwihorera, kuba noneho kidashobora gutanga garanti ku muntu ugihungiyemo cyangwa se ku muntu gicumbikiye ngo kimubwire kiti humura turagufite uri hano nta wagutinyuka. Kuko mwibuke ko iyi ni intambwe nshya Israel iteye, ibi bintu ni ubwa mbere bibayeho. Ni ukuvuga ngo ubwisanzure bwa Hamas muri Katari bwarangiye uyu munsi. Ubu no muri Katari no kuzajya babarizwa mu myobo. Abanyakatari rero usibye kwamagana, mu by'ukuri nta kindi cyemezo dutegereje rwose. Umwami wa Arabia Saudite nawe nareke kudushyushya, nta kindi cyemezo. Arabia Saudite ntacyo yabikoraho, Abarabu bene wabo bari gushira tubirebera. Hari n'inkuru irimo kuvuga yuko ubwiye ibitero byabaga hari indege z'Abanyakatari zari ziri mu kirere. Hari indege z'Abanyakatari zari ziri mu kirere zescotinze indege z'Abongereza. Hari harimo indege y'Abongereza, izi tanka zigenda zihiza indege mu kirere, zescotinzwe n'indege z'Abanyakatari. Ku buryo ibitangazamakuru bimwe biri kuvuga yuko abapilote bari batwaye izi ndege bashobora kuba babibonye neza uburyo ibitero byabaga. Aho ngaho harimo ibintu byinshi byo kwibaza. Nubwo navuze ko nizeye neza ko Abanyamerika bahamagaye Abanyakatari ibitero birimo kuba, ariko nimwibaza Abanyamerika bahamagaye mbere. Abanyakatari nabo bakaba bari ku rwego rwo gutanga abayobozi bakuru ba Hamas, ikintu ntatekereza ko bakora. Njye mpamya ko niba byanabayeho Katari kabimenyeshwa, ntabwo yishimiye iri tangazo, ariko byayifashije wenda kurokora abo bayobozi ba Hamas barokotse. Nako ni agaparanteze umuntu yashyiramo, kuko mwayibonye ni ibitero byari biremereye, ntabwo byumvikana ukuntu bari abasaza babirokotse, ntabwo byumvikana.
ni igitangaza nacyo, sinzi niba ari igitangaza cy'Imana cyabarinze cyangwa se niba ari iyo minota mikeya abanyamerika babamenyesheje nabo bagahita bamenyesha abayobozi ba Hamas. Ako ngako umuntu yagatekereza, ariko njyewe ibintu numva bishoboka abanyamerika bari babizi, barabiteguye, nibo bateguye iyi nama ya Hamas. Murabyibuka ko nk'uko twabivuze kare bari bateraniye kuri ultimatum Donald Trump yabahaye impamvu nyamukuru yo guhura kugira ngo babone uburyo baza kubarasira hamwe. So rero ni ibintu byari birimo ubutasi bw'abanyamerika ku rwego rwo hejuru. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zibizi. Netanyahu arimo kubeshya yuko iyi ngiyi ari operasiyo yakozwe mu bwigenge bwa Israel. Barayiteguye, barayikora, nta Amerika yigeze ibizamo, niko Netanyahu arimo kubivuga, ariko ibi ntibishoboka. Nta Leta zunze ubumwe za Amerika, iki ni igihugu nk'uko nababwiye kimeze nk'intara ya Leta zunze ubumwe za Amerika. So rero ni ibintu byakozwe abanyamerika babizi. Bikaba ari ibintu nk'uko nabivuze ntangira ikiganiro, Donald Trump akomerejeho gukora, nubwo Qatar bayifite cyane, ibi ngibi bitabavanaho Qatar, ariko mu maso y'isi Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zubaha abafatanyabikorwa bazo. Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zubaha ibihugu by'inshuti. Nkuko Donald Trump yabivuze ngo Qatar ni igihugu cy'inshuti cyane, ariko byagaragaye ko Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zubaha ibi bihugu by'inshuti. Zivanyeho Ubuhinde, zivanyeho Qatar, buriya no kuvuga ngo bagiye gusigara babana n'abayobozi, abaturage bagiye kuba kontre yabo, ni ibintu byumvikana. Murabizi ko abanyaburayi nabo, buriya abanyaburayi nubwo ari abazezenge, nabo bameze nka twa duhugu twose tw'ababarite bagiye mu kwaha cyane, ariko ibiri gukorwa na Donald Trump hari uburyo biri kubafungura amaso. Nubwo barimo kwijujura, byabananiye gufata ibyemezo byabafasha mu by'ukuri kwigobotora Leta zunze ubumwe za Amerika, kuko kuri bo Leta zunze ubumwe za Amerika ni inyamaswa ikomeye, ariko mu by'ukuri ni intangiriro y'ikintu. Ni intangiriro y'ikintu kandi yihutishijwe na Donald Trump. Abanyaburayi barabibona neza nabo ko Leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ari partenaire wo kwizerwa, kuko nabo iyo bumvise baganira baravuga batese ubu ngubu intambara ikorene nituyicika ikarangira, wenda Zelensky tukabona birangiye amahoro, hari uduce asigaranye Ukraine igasigara, tuzajya duhora umutekano wacu dutegereje uri butorwe buri myaka ine muri Leta zunze ubumwe za Amerika, tuvuga tuti nihatora uriya turashira, nibatora uriya turashira. Uburayi tuzahoraho ngaho, ko bigaragara ko hashobora kuza noneho wa wundi udutera ipine ku buryo bukomeye cyane. Ibiri gukorwa na Donald Trump ntabwo bisanzwe, buri iki gitero ngiye ni igitero nakwita ko kiri stupid mu by'ukuri, kiri stupid politically, kiri stupid. Kuko none se abayobozi ba Hamas arabica bimugeze ku kibarashyiraho abandi, bamaze kwica se si benshi? Hamas se yarasenyutse, ariko uwo mubano yishe niyo sura ya Leta zunze ubumwe za Amerika iri gukomeza kuba printed mu mitima y'abantu. Ndahamya ko ntabwo wabigurana aba bayobozi ba Hamas rwose. Sinzi namwe mwambwira muri comment, icyo kintu ntabwo wakigurana abayobozi ba Hamas, kuko Hamas ntabwo ari ikintu kiyoborwa n'umuntu umwe ngo numwica kirasenyuka. Reka da, Hamas abo nubica ubu ngubu abazabakurikira barahari, barateguye, n'abari munsi yabo barateguye. Ni kimwe n'abayobozi bose b'ibihugu bihanganye na Israel, bose barabizi ko bahanganye n'umwicanyi, igihe cyari cyo cyose bapfa ubasimbura bahari. Mu by'ukuri ntabwo wabigurana. So rero Donald Trump ibintu arimo gukora mu by'ukuri ngiye navuga ko biri wrong. Yaba ku Buhindi Donald Trump yaribeshye cyane, cyangwa se yari mu ikosa, yaba n'ahangaha kuri Qatar ari mu ikosa rikomeye cyane. Ubu ngubu ikibazo ntabwo agifitanye na Qatar gusa, agifitanye n'ibihugu byose byitwa inshuti za Leta zunze ubumwe za Amerika, kuko abantu barimo kuvuga yuko kuba umwanzi wa Leta zunze ubumwe za Amerika biri dangerous. Ushyizeho amafoto y'ahantu Leta zunze ubumwe za Amerika zagiye zibombarda, kuba umwanzi wa Leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri kuri uyu munsi nicyo kintu cya mbere kiri dangerous. Ariko noneho kuba umwariye wa Leta zunze ubumwe za Amerika byo ni ukubikiza. Sinzi ukuntu wacyita ibintu biri gukorerwa abanyaburayi, murabibona
bari kubakina nka buriya rega nuko tujya tubivuga turuganira ku ntambara ya Ukraine, ahanini dusa n'abari no ku ruhande, kuko njye sinjya mbihakana mba ndi ku ruhande wenda rw'Abarusiya, ariko mu by'ukuri abanyaburayi barimo kubakina nk'agapira. Nimutekereze igihe bahereye bategereje ko Donald Trump afata ibyemezo biri ku ruhande rwabo, kuva igihe cy'imishyikirano yo muri Arabia Saudite kugeza kuri uyu munsi, icyo Donald Trump abereka ni agasuzuguro. Hari ikintu ntajya nibagirwa, bicaye muri Maison Blanche bose bateranye barimo kugenda bivuga amazina, bageze kuri Ursula von der Leyen, icyo gihe ni Donald Trump bavugaga amazina, ageze kuri Ursula von der Leyen aravuga ati uyu niwe muntu w'igikomerezwa turi kumwe muri iki cyumba. Ni ukuvuga ngo abandi bose yabashyize munsi ya von der Leyen. Ikintu abereka ni agasuzuguro gusa, ntabwo abereka inyungu zo kuba bari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, ntugora bavuga bati noneho Donald Trump uyu munsi aravuga iki. Ibi rero tuzabigarukaho ku munsi w'ejo, murabibona ko ni kesi ikomeye iri buze gukomeza kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Nahoze nshakisha icyo Abarusiya bavuga kuri ibi bitero, kuko murabizi umubano w'Abarusiya na Katari ntabwo buriya ari 100%, kuko Abarusiya n'Abanyakatari bagiye bahurira ahantu henshi. Muri Syria Abanyakatari bari ku ruhande rw'abarwanaga n'Uburusiya. Urumva intambara Abarusiya bagiye barwana hirya no hino, akenshi bisanga bari kumwe n'Abashite. Niyo mpamvu nta mubano ukomeye cyane bafitanye n'Abanyakatari. Hanyuma ikindi umuntu yavuga muri aka kanya gikomeye kiri kuvugwa ku bitangazamakuru bitandukanye, nibiri kuba muri Nepal habaye kudeta. Abayobozi bamwe bahunze, abandi barimo gukubitwa ku mihanda. Mu kanya mbonye abaturage barimo gukurura Ministre wa Finance ku muhanda yambaye boxer. Umugabo batangiye kumwirukankana mu muhanda yambaye imyenda yose, uwanyuze akubita umugera yikubita, aragahaguruka kongera kirukunda agamusimbukira agakubita inguma kikubita hasi, baza kumuvanamo imyenda bagenda bakurura ku muhanda. Ubu ngubu ahangaha muri Nepal cyakora mbonye igisirikare cyagiye ku mihanda kirimo kugerageza guturisha ibintu, ariko kureba amashusho yaho ni ibintu biteye ubwoba, cyane. Nta nubwo ndi bubitindeho, ndakomereza kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran wahuye n'umuyobozi wa cya kigo mpuzamahanga gikurikirana ibya nucleaire kimaze igihe gihanganye n'Abanya-Iran. Murabizi ko Abanya-Iran bari barimo kuvuga yuko bagomba gucana umubano burundu n'iki kigo kubera uburyo kibagambanira muri Israel, kibaha amakuru yaherereye centrale zabo, kikabaha amazina y'abascientifique babo n'abahanga babo bose kugira ngo Israel bice. Hari ibibazo byinshi cyane hagati yabo n'uyu muryango. Kuri uyu munsi rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yahuye n'umuyobozi w'iki kigo ariwe bita Grossi, bakaba baganiriye ku buhuza bwa Misiri niyo yabahuje. Baganira igihe kigeze ku masaha 2, basinyana amasezerano, umubano wongeye gusubira ku murongo, bagiye kongera gukorana. Ubu intambara ya Iran na cya kigo kireberera ibya za nucleaire, iyo ntambara yarangiye. Indi nkuru navugaho muri aka kanya ni inkuru ijyanye na Misiri na Ethiopia. Kuri uyu munsi niba atari ku munsi w'ejo, Abanya-Ethiopia batashye rwa rugomero. Murabyibuka ko hari urugomero runini rwubatswe muri Ethiopia, umuntu yanavuga ko ari rwo rugomero rwa mbere runini muri Afurika ruzajya rutanga amashanyarazi menshi cyane. Ibi bintu byakomeje kuba bifu hagati ya Ethiopia na Misiri. Uyu munsi rero uru rugomero byavugwaga ko Abanyamisiri batazemera ko rwuzura, bazarurasaho. Uru rugomero bararutashye. Abanya-Ethiopia bakaba bizeza Abanyamisiri yuko batazigira babangamira ku kibazo cy'amazi, kuko murabizi Abanyamisiri baba bategereje amazi ya Nili ku kigero cya 90% niyo bakoresha. Ni ikintu nacyo gikomeye cyane kuri Afurika yacu. Ku munsi w'ejo murabyibuka twaganiriye cyane ku bijyanye na za centrale za nucleaire n'uburyo amashanyarazi akenewe mu gihe kiri imbere. Ubundi uburyo bwiza buri safe bwo kubona amashanyarazi ni nk'ibi ngibi Abanya-Ethiopia bakoze, kuba wakoresha amazi ugakora barrage kuriya ugakuramo amashanyarazi yose wifuza. Ubu nibwo buryo bwa mbere butekanye, ariko ikibazo ibihugu byose ntabwo bifite aya mazi n'aya mashite. Ni ibintu biba bigoye kugira ngo ube wabikora. Nk'ubu ngubu ahangaha muri Ethiopia mwumve ko hari shite amazi ashita muri kilometero imwe hafi, muri kilometero hafi 2, kuko ni kilometero 1 n'ibice 8.
mwumva ko aba ari shite ndende ku buryo amazi agera hasi afite pressure yayindi iremereye cyane. Ni ibintu rero ibihugu byose bidashobora gupfa kubona. Icya kabiri rero, igisubizo cya kabiri cyo kubona amashanyarazi kiguma ari nuclear power plant nk'uko twabiganiriye muri cya kiganiro cyatambutse. Indi nkuru twaganiraho muri aka kanya, muri Sweden mbonye agakuru kababaje. Minisitiri nanone nawe ni minisitiri uyu ni minisitiri w'ubuzima. Minisitiri w'ubuzima yari ahagaze kuri podium barimo gutanga ikiganiro n'itangazamakuru, agenda gahoro nk'umuntu uri kuyengera, arakorapsinga yikubita hasi. N'aka video gakanganyemo ukuntu Hamas yamenyesheje Al Jazeera yuko abayobozi babo nta wapfuye rwose, abayobozi babo barahari, bakavuga ko ibitero muri Doha ntacyo bizigera bikora ku mugambi wabo wo gukomeza guhangana na Israel nk'uko twari turimo kubivugaho. Ibitero bya Israel tuzabigarukaho ku munsi w'ejo nk'uko nari mbivuze. Hari byinshi bizaba bimaze kumenyekana, ndetse niba na Hamas hari abo yatakaje barengeje abangaba twavuze, ku munsi w'ejo tuzaba tumaze kubimenya. Ariko ne gusoza ntavuze ku ka video gatangaje ka Ursula von der Leyen muri Union Européenne. Nawe yagize speech imeze nka ya indi y'abagabo bahagarariye Israel muri UN. Murabizi ko abagabo bahagarariye Israel muri UN iyo bagiye gutanga speech UN hafi yose irasohoka. Nanga rero Karasi yavugaga uburyo Ukraine ikeneye inkunga zabo, uburyo bazakomeza gufasha Ukraine, ariko yabivugaga harimo abadepite nk'icumi, abandi bose ba Union Européenne bari basohotse hanze. Ikindi navuga nuko ministre w'ingabo za Ukraine harya ni Simbiga wagiyeho. Uyu nguyu yavuze yuko Ukraine ifite ikibazo cya drone za FPV, zimwe twavugaga zikora mu mirongo y'urugamba. Sinzi niba yanababwiye ko nizo bafite zidakora kubera electronic warfare z'Abarusiya, ariko kubera ko abanya-Ukraine icyo bagamije ahangaha ni amafaranga, ntago bavuga challenge barimo guhura nazo zindi. Bumvisha abanyaburayi ko icyo bakeneye ari izo drone za FPV. Bakavuga yuko kugira ngo izi drone bazazibone iki kibazo batazakigwamo ku buryo bukomeye cyane, bavuga yuko bakeneye miliyari 6 z'amayero. Miliyari 6 Viktor Orban akomeje guhagarika. Murabizi Viktor Orban akomeje guhagarika izi miliyoni. Hanyuma agakuru tuzaganiraho ku buryo burambuye, murabizi ku mirongo y'urugamba ngaha muri Ukraine hari gukora drone za fibre optique. Drone za fibre optique ariko ziguruka, zikoresha ikirere. Abarusiya bazanye drone za fibre optique zica mu mazi, noneho zigenda zipakiye za FPV. Za drone zigenda zipakiye ubu drone butoya bwa FPV, ikabishobora kuba yagenda wenda nk'ibirometero 100, yagera muri bya birometero 100 igahita iri ku rutundi drone dutoya hafi aho ngaho ikagaba ibitero bitandukanye. Intambara irimo kwihuta ku buryo bukomeye. Impinduka ziri kuba muri intambara, nge nyavuga ni mu myaka 3 iri imbere abantu bazaba batakirimo guhura harimo kurwana ikoranabuhanga. Kuko urebye uburyo artificial intelligence ikora nitangira gukoreshwa mu ntwaro, ntabwo abasirikare bazaba bakenewe, kuko uzajya wambara uniform gatoya, uzajya ubura target ku buryo bworoshye, kuko drone zizajya ziba zimeze nkaho zifite ubwenge, kandi ubwenge zizajya ziba zifite ni algorithm. Ni ukwibwira iti wenda ushaka abantu bambaye uniform bafite intwaro, abantu bameze gutya na gutya, nkubasige. Niko bizaba bimeze. Ni robo zizajya ziza gukora mission. Ntabwo umuntu azajya agenda ngo barimo kumuhiga ngo bohereze abasirikare bajye kumuhiga. Reka da, drone zizajya zikora akazi. Ibintu biri kwihuta ku muvuduko ukomeye cyane, kandi biri kwihuta bijya muri drone, kuko ni artificial intelligence turi kuvuga izaba iri muri drone cyane.